Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Arngut ki Snar Khaïi Ganja ki badan ketiban ket hado nyop huai kilo Ganja ha East Jaiñtia Hills District kilangat ha ka shrep balapan abdi ki Pulit ha ka step jong ka khat sau terek uleber arjar arfulai yakini ki Arngut la ithu kerteng kum babalu sing ubalasan pun rusnam karata nakasnong kali diara patna bad usaranjan mato ubalalai khundai snam karata nakajla Bihar ka karwo balapan tep do Superintendent of Police ke East Jaiñtia Hills District Ujakpal Singh Dhano ulay thu bagi Pulit jong ka anti narcotic task force bat ki Pulit jong ka anti infiltration umtra a checkpost ki balayo aja ka jing tip ka babnya nakitana sentiat kila pelong ka jing upshrip bat yo bat ya kawi ka kali Maruti SX4 ka badan yu number AA01AN3312 ka badang wan nakathan kalan syakasnong klirat yakari ka kali ki Pulit kila yo bat katba kadang wan nakasnong lumsnong hakpon rush po am step haka jing talasi ki Pulit kila yo Kurup hado shispa khat nyo song kunja bala buri apo ka kali Hadim bala thau lawa la shambu kunja ubala yok Kurup udon ke jingkhia ka bakot hadu nyo phuai point sau nyo hunriu kilo yakani ke jingja ki Pulit kila register case hapo ki kendon joka NDPS Act ha cleariat police station bat ke jing toket karang ya chakmat banyak kem yikwe pat ki budan kiti hakani ka kam Khaïi bi an